Dufite kandi n'amakuru ajyanye n'imikino. Haruna Niyonzima yamaze gusinya muri Rayon Sports. Reka dukomeze tujya muri siporo. Eric Ihuye. Yego Eric wiriwe? Uri neza JDS. Eric muri Rayon Sports ngo hari amakuru mashya avuga ko Haruna Niyonzima yongeye gusubira muri iyo kipe kuko yigeze kuyikinira. Yego rwose kuri uyu mugoroba nibwo batangaje ko Haruna Niyonzima bari bamaze iminsi mu biganiro yamaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe. Haruna Niyonzima yarasoje amasezerano mu kipe ya Al Tawoun mu gihugu cya Libya yari yagiyemo muri 2022 mu ntangiriro zayo. Uyu mugabo rero Haruna Niyonzima w'imyaka 34 akaba asuye muri Rayon Sports hafi imyaka 18 ishize kuko yaherukaga muri Rayon Sports muri 2007. Birumvikana yuko ari naho yatangiriye kumenyekana mbere yuko ajya mu nyuma kipe nka PL nka Yanga na za Simba niho yatangiriye kumenyekana ndetse agera mu ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu Haruna Niyonzima rero ubwo akaba agiye gufatanya n'abandi bakinnyi baguzwe muri Rayon Sports muri uyu mwaka w'imikino kwitwara neza cyane. Ni inkuru bafana ba Rayon Sports bafashemo nk'ibihande bibiri. Hari abatishimye ati uyu mukinnyi usa nkaho aje gusoreza kariyeri mu ikipe yacu, aje gukora iki? Abandi nabo batuzaniye umusitari ugomba kudufasha gukomeza gukaruma abakinnyi bakiri batoya kugira ngo ikipe yitware neza. Ntagara ayo makuru yonyine ari muri Rayon Sports kuko n'uwitwa Robert Nyogonkave de Calmo wanyuze mu ikipe ya Rayon Sports muri 2018 ari umutozo wayo akabageza no mu mikino ya kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Ubu ngubu ibiganiro bigeze kuri 90% nta gihindutse. Robert Nyo nawe arasinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sports kugira ngo bakomeze biyubake ndetse banubaka uburyo bagomba gutwara igikombe muri ibi bikinirwa hano mu Rwanda, ubwo yaba ari igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro muri rusange. Hanyuma kandi Sekafa yo yakomeza uyu munsi nibwo hasojwe imikino yo mu itsinda rya gatatu. Ni itsinda rya mbere n'irya kabiri nibwo imikino y'uyu munsi nibwo yabaye. Imikino rero ije gusozwa ikipe ya Gor Mahia itsinzwe n'ikipe ya Al Hilal ibitego biri ku busa, ari nabyo bije gutuma Sekafa itangaza ko imikino kimwe cya kabiri igomba kuba ku munsi wo kwa gatanu ikaba ari ibiri, aho ikipe ya PFC igomba guhura n'ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani, mu gihe kandi ubwo ngubwo ikipe ya Al Wadi igomba guhura n'ikipe ya Red Arrows yo mu gihugu cya Zambia. Nawo no mukino wa kabiri uzaba ku isaha y'isa 12 APFC zakina saa 9, mu gihe kandi ubwo ngubwo umunyasudani witwa Mohamed Abdurrahman Yusuf niwe umaze gutsinda ibitego byinshi, ibitego 5 muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup mu mikino 3 ikipe ya Al Hilal yakinnye mu matsinda. Hanyuma kandi amakipe yarasigaye ari ane atari yatangira imyitozo uyu munsi. Ikipe ya Bugesera Football Club ndetse n'ikipe ya Tensel zatangiye imyitozo zitegura umwaka w'imikino 2024-2025. Amakipe asigaje gutangira imyitozo ni ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport, aho n'ubundi muri amakipe 16 yose ayangaya 12 ari yatangiye imyitozo. Ubwo ngubwo ayisaba 18 hasigaye amakipe 2 nayo Kiyovu Sport na AS Kigali bavuga yuko muri iki cyumweru kigomba kurangira batangiye imyitozo. Hanyuma kandi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kuri mugabane wa Afrika CAF ryamenyesheje amakipe azitabira igikombe cy'isi cy'amaklebe kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2025 ko iki gikombe kizaba mu kwezi kwa gatandatu, ari niyo mpamvu igikombe cya Afrika cyakuwe muri 2025 mu kwezi kwa gatandatu gishyirwa mu kwezi kwa 12. Amakipe 32 niyo agomba kwitabira iki gikombe cy'isi cy'amaklebe kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi mu gihugu cya Cameroon President wa Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon yitwa Samuel Tofis yamaze kubwira amakipe yose mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri umupira w'amaguru mu bagabo ko umutoza mukuru wa ekipe agomba kuzajya ajya gutoza umukino wemewe yambaye costume yemewe. Mu gihe itabikoze ikipe ye izajyanwa hafi $111 by'amadolari kugira ngo aze kuba ahanwa